Meni osobno je to Viagra. Indeks, Feral sa sisama i guzicama. Naravno, Mogu vam reći, čestitam vam na hrabrosti. sve najbolje. Dobar dan, evo smo se okupili, znate da smo ga makli sa nedjelje navečer na ponedjeljak ujutro jer je utakmica u subotu. Svi smo tu izuzev Olića, Pranjića i Rakitića. Rakitić i Pranjić će doći sad s avionom iz Minhena u 1 sat, znači oni će tu biti do treninga. Olića je ostavio na treningu, zvao me prije pola sata da trenira sad u podne i Ola će večeras stići do Čate Želi. Zdravstveno stanje je ok, ako izuzmemo što već znamo Jelavića koji je dobio jak udarac uz globus. Njega to dosta boli, međutim u odnosu na jučer je puno bolje. U podne i po će napraviti magnet, tako da ćemo mi već oko 2 sata znati kako je njegovo realno stanje glede utakmice u subotu. I na temelju tog odlučiti šta ćemo. Većina njih, to se mora priznati, ima i dosta koji nisu standardni, ako pod standardnošću podrazumijevamo apsolutnu minutažu na svim utakmicama, ali oni igraju dovoljno. Većina su i u klubovima koji nastupaju svaki 3. dan. Neće utjecati na njihovu, to jest našu prezentaciju u subotu. To bi bio daleko ozbiljniji problem da mi idemo na turnir gdje nas očekuje 5 utakmica, karikiram, u 20 dana, pa ti onda fali ta ona puna minutaža. Ali za jednu utakmicu to nije ni problem, niti alibi, niti nas je to poremetilo da mi mijenjamo grupu ovih igrača koji su najbolji i kojima apsolutno vjerujemo, ne na papiru, nego iz razloga što su to pokazali do sada. Vi ste dobro, ne dobro, nego odlično detektirali to, većinu utakmica, ali ne sve, jasna stvar, ali recimo zadnjih 6 utakmica, dakle od Belgije na ovamo, znači Austrija, Wales, Estonija, Slovačka, Latvija, Grčka, one su bile gotovo identične. Njih smo igrali protiv ekipa koje bi nama dale loptu, branile se organizirano, svi na svojoj polovini. To je nama dovelo i donijelo neke jako dobre stvari, da smo mi tih svih 6 utakmica kontrolirali, da smo bez problema prebacivali težište igre daleko od našeg gola, da smo primili samo 1 gol u Slovačkoj i da nam de facto protivnik na 6 utakmica nije napravio 2 šanse. Oni su promijenili dosta ekipu. Puno su motorični. Uz Benjauna imaju još 2 igrača koji nisu ta klasa kao Benjaun, ali su blizu. U napadu su žilji, hitriji i meni se njihova ekipa više sviđa sad nego prije 3 godine. Namjerno sam dao tu izjavu jučer da se s tim zaključi i priče i o Splitu i o tome gdje će reprezentacija igrati, ko će igrati za reprezentaciju, koji su kriteriji.
Ne da se priča zaključi, da pače, ja nikad nisam ni bježao, ni ću bježati od razgovora, ali ljudi moji, ja mislim da je u interesu ne samo nas, nego cijele Hrvatske, da se mi koncentriramo apsolutno na utakmicu s Izraelom i zato vas i molim da poštedite i mene, a i moje igrače na ovim sljedećim svakodnevnim presicama tih pitanja, u biti pitanja o bilo čemu, pitanje i o Norveškoj, nego da tema i jedina tema bude Izraela. Nakon Izraela, ako treba, 2 dana ću provesti s vama i odgovarati na sva pitanja druge vrste. Imamo rješenja tu, jasno da ne treba trošiti riječi na to koliki je hendikep neigranje Srne, neigranje kapetana i što on nama znači na terenu i van njega, ali on će biti tu s nama. Imamo par opcija koje ćemo do kraja definirati kroz razgovore i kroz treninge, ali imamo tu kvalitetna rješenja. Protivnik koji nam odgovara, koji nam leži, idemo po sva 3 boda, ali se najbitnije izgubiti. Puni smo optimizma i imamo kvalitetu, imamo dobru atmosferu, prema tome vrat se iz Izraela neporažen, bit će odlično. I puteš s reprezentacijom? Putuje s reprezentacijom, priprema se tamo za drugu utakmicu prijateljsku i nije bitno koga nema, mislim da ova reprezentacija ima širinu klupe i kvalitetu da može pobijediti bilo koga. Dosta je reprezentativaca onako traži još uvijek formu na početku sezone ili ulaze s klupe. Može li to biti nekakav uteg ili još veća motivacija? Pa ja ne bi to nazvao nikakvi uteg, nikakvim alibijem. Dapače, svi su igrači koji su iskusni, koji su odigrali puno utakmica, imaju puno utakmica u nogama. Prema tome to samo može biti jedan dodani motiv za njih da se dokažu kroz reprezentaciju za svoje klubove. Apsolutno su uvjereno svi igrači koji nisu standardi u svoje klubove će biti na velikom nivou protiv Izraela. Hvala. Meni osobno je to Viagra. Indeks Feral sa sisama i guzicama. Naravno, Mogu vam reći, čestitam vam na hrabrosti. sve najbolje.